Na početku sam kazao da je čovjek najveći predator, najveći neprijatelj ili dušman pčele. Pčelar je broj 1, ali i drugi ljudi koji nisu pčelari mogu biti, da kažemo, predatori ili neprijatelji pčela. Naime, mi u posljednjih godina, dakle, imamo u Bosni i Hercegovini ekspanziju uzgoja malina. Znači, ljudi često puta, dakle, zasijavaju velike površine pod malinom i tako dalje. Ja ljude svećam apsolutno, jer je to način, dakle, da se zaradi, da se iskoristi, dakle, neka parcela koja je bila možda zarasla i tako dalje. Međutim, ono što bi svaki malinar trebao da zna jeste da njegova malina, da kažemo, plod maline će za 40% biti veći, slađi, krupniji, znači, da kažemo, primamljiviji kupcu ukoliko ga pčela opraši nego ukoliko ga opraši vjetar. Šta to znači? To znači, dakle, da bi malinari i pčelari trebali biti prijatelji u pravom smislu riječi. Da jedan drugog podržavaju, a nipošto da jedan drugome, da kažemo, pravi probleme. A obično je ovo drugo u pitanju. Kaže malinar, šta mene briga za tvoje pčele? I jednostavno u bilo koje doba dana prska pčelu. Čak se time hvali. Ja sam slušao, recimo, te ljude, mislim, ne znam da li se mogu nazvati ljudima, kaže, ja, kaže, u pol dana, kaže, pršćem, kaže, one pčele, kaže, na onom cvatu, kaže, a ja, kaže, namjerno, kaže, to dole, kaže, pada, kaže, to se, kaže, trza i to sve i tako dalje. Znači, imate takvi, to su monstrumi. Znači, on bi tako isto, dakle, otrovao i čovjeka, i dijete, i ženu, i bilo koga, dakle, samo da mu zapadne. To je jedna stvar. Kako da budu prijatelji? Pa u smislu, dakle, da stalno sarađuju. Ja znam, dakle, da je potrebno prskati, znači, nasade malina i da je taj ciklus prskanja, dakle, nekoliko puta, i tako dalje. Ali se može naći optimalno vrijeme za to. Najoptimalnije vrijeme za to u stvari je najveći predmrak, znači onaj sumrak, i šta se dešava? Tokom noći će to da ispari i da jednostavno ne predstavlja problem pčeli koja dolazi na taj cvat ili koja čak samo prelijeće. Ako imate, recimo, ovdje parcelu malina koje se pršću, dovoljno je, dakle, izletnici samo da preleti preko tog, da kažemo, jednog aerozagađenja i da udahne dovoljno količinu, dakle, otrova i da se više ne vrati u košnicu. A nekamo, dakle, da vrati i da donese, recimo, taj otrov u svoju košnicu, pa da imate, recimo, čak stagnaciju i sami, da kažemo, pčelne zajednice u košnici i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, kazao sam, svako od nas može da, znate, ja kad sam bio dijete, bila ona pjesma, kaže, gdje god nađeš zgodno mjesto, tu drvo posadi. Ja bih rekao danas, gdje god nađeš zgodno mjesto, tu cvijet posadi. Znači, ne mora to biti, dakle, sad neka velika količina, dovoljno, dakle, saksijsko cvijeće, dovoljno je balkonsko cvijeće, dovoljno su cvijetnjaci oko, kako se zove, da kažemo, kuća naših i tako dalje.